ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Usamla Benistar Kharpor Ubadayu Executive Member Jangka Khasi Disabilities Association Hakasni Thoding Jangka Khat Pratrik Ubnai Rempang Arajar Arpuar Ulakin Tho Ting Yakinongelam Kibashong ha Secretariat Barha Assembly Bakimpat Long Kibreo Kibashempang Yakajing Kabaki Breo Kibaduna de Khotmet Ki Yakendo Uneu samlam la penmi yakane ka jingken tho amtang yikinong sansar lani tang yikinong yalam san perthei hanrai ulaken tho ting eru wat yikinong yalam niam habakren ha ka jingyalang ban pensngo tho shakipat ba halor ka jing jongki breu ki badan jingduna ha ki khot met kham tam ha ka yat ka yang bat ka let kawan ka balalong ha khandai lat shlong Sibo unu breu ne kano ko breu ka biang ka pit ano sadong anda don kano ka jing pia poi skane club dan ini kata-kata jadi kumkai melang salang ini bersutu ya kajingnya leti jong kene klub kajongi balai dara pim sutu pin ninam la balle ninam la bersat kajing benyau baik teban sutu ni ban le ki research repair nengkonge ki kimi ki pa banyo ya accessibility Kadang kam kaji sutu, lalu kam kaji sutu, ni namla balai airo, imyo namla de kalak leti. Balai ni shem ya kaji kadukan ni, ya kibri barang kaji dunah ba per, ba mangi baro nyem don kaji sutu, ba kaji sempang, ba kumno bangin don kata kamuan ban wa de kalak leti ru. Shibu hayin hasan nengkong ada kikimi kikipa, kiyo kikun kibarang kaji dunah kadukan men. Ngasem bulsin kikimi kikipa kimdon kamon, ban Wad kalau ti ban pelong ya kikun ki ban long accessible habaro. Kuma syo nuksa kuma yin sem. Kikun ni sem ki jinja sibun. Barang taman khat jaru ban khat juru kim ai. Batinyo hoj batinyo penhap. Kani ka pelong yang ni bandu penban ya kata accessibility batinyo ki khat jaru ka barang basic need. Ka ba konsone. Dia kata we ke soban le ke kono malong ki no yalam ni de malong ki briok basuthu ba kimi pa ki long ni yalam kinong punya sinong ki long ni yalam kinong punya niam ki long ni yalam kinong punya tong sarkar ki ni yalam wat chukmen ban phi ong bangalong na ko balong ni yalam so phi long ni yalam phi basuthu ba pile bale pi sem ba ki duna ha jala ka jongi ba kipun nama ba kinong yalam jongi kimlong ki ba sempang Pila banang yang abang ngade ubah le banang ngade di sisa ta. Ubah syong hati po sekretariat, kiba syong sekretariat le po assembly. Kim non kiba 100% kim long syong pa. Habang makiba piba la ong ba. Pinsim ya kelengkor kum kina ngalam. Pimla banle bat kanora ka jing anu, kanora yangi. Kanora yangi ubah kham jenjar. Mentah ni kari jongi ni le ban ong ban yo ka ILP balai ban lain nak kata di saban pen lagi majority dan mentah yang ni pat bawang marginalized pi perkat ngam pat syam ngam tip kala don mereka di syam ngapa kini ki wat kiseng bahlang ke balak hampau dan ni ka sarkar kam jukren sepang ka jing bit jing biang jongi ka sulet kebun sin kam da bane kata ka fokus ke masyai dan ka baklan ke ban kesin thia yang ni we pai we tena ta kadau ni sem jinja hani hari kasi jungi ni ong mai ni minority group ni slai bang yo saban ben kita ki babun adu bawan dekat kasi hari pidan na perang jungi pa perkat nam ta jungi kiba long minority kilang baro nilang marginalize kang te perang te namar kata tu mapi ki bakwa balong ki noyalam lade kasan hima sima hakalle kalyang kan niam ne hayen asem don ka jikit khli banle ya ka research banla bar kit ya ka kamram kuma shwa nuksa hapneng ki noyalam jongi ki amali jongi lajah ko ni constituencies balai we porlok jwa
ban pan jirap no Emily jo kata ru de tang lu vision bodang i ulah raya application la ta ban pan jirap ju ban kumno ban wa de kala ti ban jo kam jo jam hamas ndru ha kamera Emily so me tang ye ki ba yu i ngam la bale i kumna la bale i pi haba kumta kare ki jibak la jo no de mangi mo ma phai pi ban long ne lam jo ngi haba phim la ru Piwan sa election ban yayo ban ong mangin kilur ya kejige ajongi ndai pedalawan mangi ba pyong ya piu ba malla ngimla le yai nga tengah perdam jur ya kini kena mikmat ngam kata ngam soye kalau piau yang abang ngalong ubriu uba domriang lene uba long root atin pereng namar balai ti pelong root yangi hakaji sisa Ngim dawa ya ke ba phimla kadai ke badam dan kata courtesy kaburam aba phimla phin ai ka ketien ka jing kermen to nya lelang to nya wa de kala kanti puna badwen ke jing ke pi aba phila wen ke jing jongi ko ko lam wen ke jing jong phiru phil shu pun kan tindam be bam na le ai kala bakla jur don dia meli jongi Batin lawan mangi beri barang jing duna batin lawan pan pista. Balik biti ni. Lalu lawan pan pista ru. Nyimla tu mana shop berpi. Tapi man ban ai tu mana ai. Hendak si sabun nangi ngim kuah lawan pan pista. Ikwa de ke ke bahaya. Balik ikam jam. Penjual ikut Islam. Wajudan tung kata kecil suatu apa. Ni kibadan jing duna ikwa tangi pista. Ngim juga pi tangi pista. Nama ke pista kan dalam yang sinoru. Keperluan yang ini bersih jelang. Keperluan ini berkuan mentoy. Te, pi, lada kiwe kibabiak kiwan sa jing jong pi, tak kiwan pan pisa. Pi dah menti nak kira boleh bagi kamklan te. Baik kemajah ini kepor bah putra pam terbang artili satu. Nama boleh. Kita kibabiak ngobit kilawan. Serai ki AK-47 ni kiwe 57. Boleh yang ini berpiting. Dalit mangi ha sekretariat ro ki ong dan haying. Dalit haying ro ong dan sekretariat. Kena iu yang isap na utas ketir. To ngan pe ya kada kam da ka bala ngan le bomla le tek sia persang pat. Tengah-tengah labang ngila ko ka jing tangga jing tu ba jing amir sim. Te ban ka wiru ban wang ya kai jing e ban yo accessibility ki liang maro. Ke sarkar ka di masutub ha. Kena bersai ke jikret ke jikrekam juga. Bantan keman ke bersam. Ban tiblut ya ke jing duna ke jingla jong one man way paway unong song slong. Dia ban superkat tang ya ke bobon balang. Ban ngiru ngiran menta ban sementa election. Ya kavut jogi ka ban job ya pi. Kemudian phim kai kor. Walang ilang marginalized minority, the most minority group hak partai. Ring ngidam tekal ka contribution je pi. Tengah ka kerpa je pi. Ba hilai ye. Ngaso ai nuksa. Bangayo ka jing MSCM na ki katong ne ki MLA jongi. Nakong ne kong ampri lingdo. Iba lalong na yalam. Kiba close shaban kit ya ka jing ka jongi. Habang nilai kendu hayang jongi. Lai long minister ni long tang MLA ne. Judan kata ka jing ipa yang ni. Kani ngidon kam kum kini ngidon yalam. Lalang minister de ka kam ke banlong ban kedu pa ba me kedu kena rap ya rap hi. Ade banlong MLA ne long tang nurah bar phila ban le baik. Kedan sok ke kerpat som ikut. Ya kino yalam balang jungi. Namte ba khantam ngade bala long Katolik. Nasyam ke Katolik jungi kibon ke jingduna. Kibon ke jingduna nama balai. Hak seminary kamdan ka course. Syapang people with disabilities. Para bangai badan kedan disability. Haba phim su tu yang ni para bangai badan ke disability. Phile gumno. Haba yi ngi bon si mani. Haba yi kwa badan program mentah program fair jaga balang. Ni phim la le but tieng ru. Your preaching will go in vain. And people with disabilities will keep on cursing you while you are standing on the pulpit. So please keep in mind, people who are leaders of the government, if you don't know, we will curse you. And if we curse you,
you will face the music. Now tagadaw, kilabang makan harsh. You may say that I'm harsh person, I'm a rude person, but I'm telling you the reality and the truth. Please understand the situation of all sorts of life of the people. What's the way to part kalong ba? Ka PWD department bat ka boarding kada banlet no clerk loy ke berberkam. Kemudian nuksa ki footpath kemlong babiang. Cakap yang bos kemambiang. Kum South India ngalap habang luru. Cakap yang bos kalau level bakal bat ka bos ka rung ka bos lada ka wheelchair ka ko bandrung kalau ka besuk bandrung. Mentabat ka hangni bat ka tam ka jong ka bos te ban kayu. Banyak ka platform. Tigan le kum do. Lale ai. Bat ka rung ka bos kamlang bahe. Bat ka bos sarkar bagai kimi ban long bala ban berkam na baro ring kamlang lale. Tang ba long bolong tang VIP la berkam mengi bom de VIP dem lale. Kalau nak kumta, mangi dak long marginalize. Bom dar kam night you boss. Kini ke GNN URM ro kalau kumtu. Te kipus light electric pole. Kipun hane ha footpath dungi. Larangi ba dan kam let ni teku komplek nasa anuksa te bo Don Bosco Square te Johnson Anthony's College or school higher secondary school. But kwe jaga kipun ki electric pole kiba burungara yang jing esipun. Te kade kamram jo kini ki departments welfare ban le ye klo kade ki jing biang jongi. Bade transport nahi kero. Basa kawai ka education department kade ban permit a special course on people with disabilities on disabilities. Kenang magi kena school kita tu banyak treka banyak le mentala bangi. Akan pada chief yang minister dan burung bak kermen wei ba lakmen rumbui ban ya kren halo kabinet halo kani. Kenang ba ni nam chef jing asu habale school nama mangila dan kata ka jing ki kwe majority kita mentim sebagainya. Boleh ngidon kata Ministry of Minority, Ministry of People with Disabilities. Mama kena masuk tuam, mereka mentayu lah dengan dan kena kerja tu. Dengan Education Department, kalau they will play a vital role on introducing a special syllabus on people with disabilities, on disabilities. Kata kali bakong sana, haswa kalau lockdown bar, mata bersama juhi, poi saupu tengkar, poi sispa tengkar taksi. Tena nam tadungi kibri buran juduna itu konmet ngilek komno. Dan menawan stirap ini nalo biang kamai gaji. Toy biang mabit try biang nama tera kimia protes mata. Laki kan baik kali kat juru kimdan mau protes maki biang. Kila man yo saupo lut saupo tu yo saulak ne sau spa dengan tip. Try biang kalau kim protes ni pat temal bangi lalu saupo ngiyo tang sipo te yo sau lut pa saupo nyo nai kita lai pau tang sipo tengkar ngim yo te nyo nai kita saupo lalu bawan kini ka lockdown udah ba kunkiu ka kali lockdown ka ka jenan URM ru kam tre kam hasu bai kali ngi hapsi bai kumcu padang ngi sya dinai haka le kawan kumut ngin yo akses ke te kata dengan jigerpa jonga ki bahalor Nadu ka grassroots level kepada family kita kau juga dalam ka emlas ka ayi kesem dalam juga serong katau dalam juga balang dalam juga sarkar ini ban sim ke tinggal lekor bakia